дар вилояти Соғ давоми 6 моҳи охир мағзи сари 7 сагро аз озмоиш гузаронданд ки дар натиҷаи он 6 саг расман девона ба қайд гирифта шуд. Озмоиши мағзи сари сагҳои ҳамла намуда ва осеб расонда ба сокинон дар шӯъбаи вирусологӣ раёсати Кумитаи бехатарии озуқаворӣ гузаронда мешавад. Дар ин шӯъба таҷҳизоти махсуси замонавӣ мавҷуд мебошад ки дар натиҷаи ташхис девона ва ё вазъи хуб доштани ҳайвонҳоро аниқ менамоянд. این برای کسله‌های همون هوریه برای انیق دقیق کردن ما مذاق کده میگذاریم. مثلا مغز سرش گفته مذاق تیار میکنیم، مولیشات تیار میکنیم. بعد سنی این به میکروسکوپ میبینیم. اگر موقع положительный باشد اگر یا مثلا معین نباشد اگر ما بیا پروبه میمونیم برای موشهای سفید تشخیص دوام میدیم. لیکن وای میکنیم که میفهمونیم که گولش گرفتن گیرن. پیشگیری کسله هوریه. дар ин шӯъба баъди ҳамла ва осеб расондани ҳайвонҳо ба сокинон саривақт экспертиза мегузаронанд то аз бемории ҳорӣ пешгирӣ карда шавад, зеро ин беморӣ хавфнок буда оқибаташ марг аст. аз ин рӯ сокинонро зарур аст ки ба ҳайвонҳои хонагӣ махсусан сагу гурба ҳуҷҷати лозимаро гирифта ҳайвони хонагии худро дар муҳлати муайян шуда аз иммунизатсия гузаронанд. ҳайвонҳои хонагӣ махсусан сагу гурбаҳо дар вилояти Соғ бояд шаҳодатномаи махсусро доро бошанд. ин шаҳодатнома ду намуд дорад. яке аз шиносномаи байналмилалии байторӣ. он саг ва гурбаҳое ки соҳибаш мехоҳад аз ҷумҳурии Тоҷикистон берун барорад бояд ин шаҳодатномаро доро бошад. зеро дар инҷо рақами микрочип, санаи микрочип гузорӣ, мавзеи микрочип оварда шудааст ки саг бояд безарар, бехатар буданашро дақиқ кунад. аммо дигар намуди сагҳое ки дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз Тоҷикистон намебароянд, соҳиби Кумитаи бехатарии озуқавории назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне шиносномаи фаръии ҳайвонотро дошта бошад то мо ва мутахассисон донанд ки ин саг ба бемориҳои сироятӣ гирифтор нест. дар вилояти Соғ баҳри пешгирӣ аз бемориҳои хавфноки ҳорӣ беш аз 28 000 ҳайвонҳо аз иммунизатсия гузаштанд. иммунизатсияи ин галаи ҳайвонҳо соҳиб доранд. аз ин бармеояд ки галаи сагҳои дайдуи бесоҳиб аз иммунизатсия нагузаштанд ва зери хатари сироятёбӣ қарор доранд. зеро сагу гурбаҳои кӯчагӣ бештар маврид субҳ ва бегоҳӣ ба кӯдакону сокинон ҳамла намуда осеб мерасонанд. شهر ناحیه ولایت اوید این بیماری مکتوب ها امرنامه ها ایصال کرده شده است. همزمان از طرف کارمندان ریاست کارهای تشویقاتی ترغیباتی و کارهای فرماندهی دربار اهالی گزارده شده ایستاده است. البته این همه این چاره‌بینی ها به سگ و گربه هایی که صاحب دارند تعلق دارد. البته در حالتی که همین چاره‌بینی ها گزارده می شود خوفی پیدایش بیماری از امکان دور است. таҳлили 6 моҳи соли равон дар муқоиса бо ҳамин давраи соли гузаштаи 2020 баробар мебошад. агар соли равон аз 7 саг 6 ададаш девона бошад, соли гузаштаи 2020 аз 9 саги осеб расонда 6 ададаш девона баромадааст. мутахассисон мегӯянд барои пас намудани сатҳи осебрасонии саг корҳо аз ҷониби ниҳодҳои алоҳида ба таври бояду шояд ба роҳ монда нашудааст. агар ҳама каса якҷоя шуда ҳамин кор агар барем این نیاد دیگه خوب میشد، لکن همین کار نشده است. اکنون یکی از بسیار عامل‌های اساسی این که یکی از آنها تازه نمودنی منزلگاه‌ها، پرتابگاه‌ها، سری وقت تازه پرتابگاه‌ها. چه خیلی که شما می‌دانید معلومه از بعض سگ‌هایی که به صاحب دایدو برای غذا یافتن گجا می‌دهد. با قطعه‌های موسی پرتاب می‌دهد. به هر خیلی واهم. بعد بنین در گرد اطراف شهر چی پیدا شده که سیاخو هستن، سیاخوی کال کرد، سیاخوی پرنده پروری. محصولاتی که اون چالهایی که فوتی داده بلاد میپرتن، نباید برای غذای معنوی میشد. برای سگ‌های بی صاحب دایدو رفته از اونجا غذا گرفته، افزایش یافته با تعدادی سگ‌های بی صاحب دایدو زیاد میشد.
شهروندانی هستند که چالوشان اگر فوت نکرد از بالا از سلام دور شده بلاد سوی به یکونجا میپرتویند ولی قط مطلقاً نادرست است این و همون سکوی دایدی بیستوی همون سوی و چی و میدادو انا همونجا جزایی میاد اکنون اینجا من در وقتهای پیشم بیندگی معلومه اولاد و اجدادای ما چیکار میکردن وقتی که چالو میپرتید پشت میگرفتن و سگ میدادن یا وی گرفته گرد کرده نابود میکردن این یکی از عامل‌های پیشگیری همین بیماری‌ها بود. لیکن در این زمان همین گرفته من همه در نظر ندادم انسان‌های هستند که بلاد همین میپرتویند. این نادرست است، تمام نادرست است. بیماری هوری بعد آسیب رساندن سگ و یا گربه بیمار به ساکنان مشاهده می شود. یعنی اگر آسیب دیدگان سری وقت به دکتر مراجعت نکرده از واکسینه های ضد هوری استفاده نکنند بیماری خطرناک که عاقبتش مرگ است به قید گرفته می شود. از این رو ساکنان را ضرور است که حیوان های خانگی را از ایمونیزاسیون گذرانده از این بیماری خطرناک پیشگیری نمایند. گزارش مفنوش کرو و یوسف یونوسف برای برنامه اطلاعاتی خبر.